Fata ku mavuta wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyamakuru akora ibiganiro bigiye bitandukanye yangiwe kuba yaburana ari hanze ya gereza. Ni muri urwo rwego rero tuziye kubabwira muri aya makuru aho Miss Nshuti Muheto Divine yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'amezi agera kuri 3 ariko nacyo kikaba gisubitse. Ni amakuru rero ari kugenda aba trend hano hanze, tugiye kugenda tugarukaho hano kuri Wasam TV show. Kurikira iki kiganiro unakore subscribe. Nyuma rero yo gusuzuma ibyaha Fata ku mavuta aregwa, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasanze akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane, bityo bamukatira iminsi 30 n'icyemezo ariko ashobora kuba yajuririra mu minsi 5 mu gihe yakumva kitamunogeye utwatsi. Icyifuzo kiwe cyatewe utwatsi ntago cyemewe. Ni akababaro gakomeye cyane rero ku bafana bafata ku mavuta ndetse n'abandi bakunzi biwe bose, abo umuryango we bakomeze kuba bakwihangana. Gusa nanone urukiko rwatangaje yuko Fata ku mavuta afite uburenganzira ndetse afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba yajurira iki cyemezo urukiko rwafashe. Urukiko rero rwasanze aregwa ngo ibyaha bikomeye cyane, akaba ari nayo mpamvu bahise bafata icyemezo cyo kwanga icyifuzo kiwe cyo kuba yaburana adafunze. Fata ku mavuta rero yari yavuze yuko aburanye adafunze byaba byiza kubera uburwayi afite bwa diabete, kandi ko hari n'abandi benshi cyane bafite ibyaha nk'ibye baburana badafunze. Fata ku mavuta rero yagaragaje yuko amerewe nabi muri gereza, bityo rero bamwemerera akaba yaburana adafunze akajya aza kwitaba. Fata ku mavuta rero yaje kuba yabyangirwa kuri uyu wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa 11 2024. Rero ni icyemezo cyafashwe n'urukiko, ariko nanone ngo afite uburenganzira bwo kuba yakijuririra mu gihe kitarenze iminsi 5, ubundi akagaragaza ibindi bitekerezo byerekana yuko rwose ahangaha muri gereza atamerewe neza habe na gakeya. Mu yandi makuru rero yasohotse kuri iyi tariki ya 6 y'ukwezi kwa 11 2024, navuga yuko Miss Nshuti Muheto Divine yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'amezi 3 gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 190. Nyuma rero y'uko urukiko rusuzumye neza iby'urubanza rwa Nshuti Muheto Divine, rwasanze rwose rwamuhamya icyaha cyo gutwara yasinze yanyoye, ubundi akaba yarangije n'ibikorwa remezo. Ibyo bikorwa remezo rero ni muri ubwo buryo bahise bamubwira ko agomba gutanga aya mafaranga ibihumbi 190, ubundi agakatirwa igifungo cy'amezi 3 gisubitse. Ni ibyishimo bikomeye cyane rero kuri Nshuti Muheto ndetse n'abakunzi be bose nabo umuryango we, dore yuko iki gifungo gisubitse nacyo gifite amafaranga runaka cyagurwa, ubundi agahita ataha mu muryango we rwose. Ibyo byose rero byabaye kuri uyu wa gatatu hariya mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho bagarukaga ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byaranze abangaba. Basanze rero Nshuti Muheto adahamwa n'icyaha cy'uko yirukanse agahunga igihe yari amaze kuba yagonga. Mu yandi makuru rero yasohotse kuri iyi tariki ya 6, umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yatangaje ko yahisemo urukundo no kubabarira ubwo yagarukaga kuri Sengabo Jean Bosco, uyu nguyu wamamaye n'ubundi nka Fata ku mavuta. Mu bihe bishize rero mwumvishe yuko urukiko rwa Kicukiro rw'ibanze rwa Kicukiro rwavuze yuko mu birego rwafatiye Fata ku mavuta harimo n'ikirego The Ben yari yahaye RIB, avuga yuko Fata ku mavuta yamubujije amahwemo mu bihe bigiye bitandukanye.
avuga yuko atazi kuririmba, avuga yuko azamuzimya. The Ben rero yagiye ku rubuga rwiwe rwa X atangaza yuko rwose ibingibi atari byo, ahubwo ababariye Fata ku Mavuta we ahisemo urukundo ndetse no kubabarira. Fata ku Mavuta rero twababwiye urutonde rw'abantu bose bari bamureze, harimo ba The Ben, harimo ba Meddy, harimo ba Bahati, harimo n'abandi benshi cyane n'ibindi byaha yagiye akorera RIB, bamuyoboke n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero niba utarumvishije ibyo biganiro turagusabye kugira ngo usubire inyuma ubanze ubyumve byose nk'uko twabivuze, ariko nanone uyu nguyu The Ben we yahise ahitamo kuba yatangaza ko ahaye imbabazi Fata ku Mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku Mavuta. N'urukundo rero rukunze kuranga The Ben, ari nabyo dusaba abantu bose kugira ngo barangwe n'urukundo. Urukundo aba ari bwo ruganza mu gihe aho bagashyirishijemo mugenzi wabo, dore ko uyu nguyu n'ubundi nawe yashakaga kwamamara, yashakaga gutera imbere, ariko benshi ngo bagenda babigiriramo uruhare amakimbirane. Hari n'ibiganiro kugenda bitegurwa bigaragaza amakimbirane ndetse n'ubugwari buri kuri boneka muri showbiz nyarwanda, aho umuntu ashobora kwivugira gusa ngo uriya muntu yabyinnye nabi kuri stage, uwo muntu agahita kujyana muri RIB, ugasanga ni ibintu biri kwica showbiz nyarwanda, kubera yuko nihatabaho abanenga hakabaho abashima gusa, hatabaho ugaragaza ibitagenda neza, ibyo ngibyo bizatera ibindi bintu bibi cyane, dore ko nta change cyangwa se nta mpinduka izigira iba muri showbiz nyarwanda. Ibi ngibi rero benshi bagaragaza yuko ari ibintu bidakwiye habe na gakeya. Abanenga n'abashima bagomba kugaragara kugira ngo ibintu bishyuhe. Iyi ni showbiz nyarwanda rero wa Sam TV Show, komeze kugira ibihe byiza.